Kaolona abu district lo Soroti tojoka tiapkunu ni temwan lu egelegela kotoma district kwa penati o chokshan etemlo lale etemla ukot etemlo chuloi etemlo awaliwal abu apugani tojoka ay jukare swama boyshongun luda kopana ejasi ay tolot epeluke nye apagal na eja ino ina ikeutosi itungalo egegela kwa penati keunit honorable esna ikamunti akiratona solo sine kwa penati temlo awaliwal roda pono tiakuna potem kalo gweri kaneko Soroti nesa bitijena honorable Aurut Samuel ebe to mamekit etem irotin lu edomunona akiratona isolo sine lu epedorete angara kite jana kinelo tem mamebe lemzero le polo no ile perasa da etolo misiri no tem lo wale ile mado arenguna jokando le tem do lo isukulo la pukor isidero le polo no ile obedite so ese jokare sai kono adune income we polo ka kere nyesilo lo jare fiscal planane anoite mokine pona jokso kwa luotem kangon kesi opoti mori kikinos nepepe de swama kaluotem koseta tojok ebe opukorai esokoni yes epodos bere error to mapakne yapie ebete sokona ngar alolo ni sapara ne jar sayara mani polona isolo amoro to bi lo retela Damasco anolo so ni sabe asilo la bunirano sabe ni sokoni anu kwane so dadum na polona pedoro se to pole kositem awal parish nara geonu na ina ne rebero sai rege sokoni darti le musa oja une polo nara kwane sokoni etemulo ina kiniso mame pon li pedoro sai dar etemu nara itan aina kina polo konyanu isabe asilo la buniru yalama sonu fiscal plan lo Soroti esabu etojoka jawngina area munne pepe kaitunga ay chop akiratona ay pima esokoni ngon loda emuno ibe ebeiti aige asam kotomo lapio alwe ponto songaren kanu amania ikapu kanwa TV is Felix Osujo Koteso.